Ampun om, ampun. Temen nggak tahu om. Lebay lu, Man. Ditabrak gitu aja, ampun. Brengsek lu, Din. Gua kirain bapaknya Sally. Ngapain sih lu? Main tabrak-tabrak aja. Gue kesini nganterin tamu buat elu, Mon. Tamu siapa? Nah, itu dia. Om, ini teman. Ampun om, ampun. Jangan pukulin temen om. Siapa yang mukulin lo? Gue cuma nggak terima Sally lo bikin gatel-gatel. Sekarang gue pengen lo gatel-gatel kayak Sally. Oh, Om pengen teman gatel-gatel. Gampang, Om. Kasih aja ikan. Teman kan alergi sama ikan. Tapi carinya di mana, Pak? Tenang aja Om, kalau masalah ikan kebetulan.